डटले कुचा मर्याका बिचा ठो नेवा उखान ख ठुकिया भाबाट डटले वास्त मर्या वाट्या फट्या जुया चुनिगो मरे टुङ्का जग उकी मु ठिका नुवा मछिङका चुन मालिउ ख नेपाल भाषा खेले न ठटिजु ठग मा भाइ निम्ते राना इलन से ढुकिसिया ठौ जाठा जुगा चुन ढुङ्गोपी निलवा टेट छिसा खास हन यागु चलन लुदिन बजुइक जुगु मोर टाहा ज्यो ठजाउ हन नगरपालिका बा सरकार न या माउ ख तर मिगै नगर पञ्चायत व सरकार ठुकपाकी ध्यान बिगु खय मुखुली छिसा उले आस्न महिना आ प्रजातन्त्र वे ढुङ्गाना राशि पासे साइट काटेट गठी सम्मान यागु दै छु स्पष्ट मजुनी पञ्चायत नि सुनाटगो टटपंगु डाये सिरपा खाली खे भाइ चुम्पिन्ट जग कलाय कोसो ठैजना वया चुङडो ठोखैटा कुखिने उतला दयडनी आइटा नापा छिसा छिटा है हनिसेक माल ठो सम्बन्ध छिगु पास ठकायक ज्या दुनुगलन से सनावया चुम्पि चुम्ट यक्कु मरुगु मखो उकी मरिया ठन पाजो सत्यमोहन जोष्ट क्याटेन गुडो वेगैगे छिगु पास खेले नापजगु मखो आना उलिया ल्यामसु पिचया चुङडु ठम अपो खना चुङडु खासना प्रज्ञा प्रस्थानीय सदस्य सचिव इ ढुङ्गा वेगै ट्यान हाना नेपाल भाषा टिसा टीका झज ट्याक्ट लिमला फुमला बयान ज्या चुना दिगुडो खला वेका गब्लेन से ठग मा भाइ सेवा याग ज्या पलाटिया दिल दै खन महत्वपूर्ण जो वेकै टापु खना चाले चखन चट मड्डीका हाव्या चंग खना वेकला ठग मा बसन चखु चिम्मी चुया दिल खनी वो मे पासा मूर्ति मान साकिट क्यमले छ चोग मे तस्क बालार का चुछागुले उब्ले निसे वेकला ठग मा बसन चुय गेना दिगुल ठुक्न प्रतिभा दुपिन्टा पच्चा घनाजग बीमा ठग प्रतिभा पिजेका हेग ज्या ग्वाली जुई 2001 सालमा वेका पिन्सा लाट चुया नेपाल पौपिक्याडल उकी नेपाल भाषा बालाउ कैप्टन पियावल उकी मरे बालाउ कैप्टन उब्ले एसएलसी नेपाल भाषा पड्य मुन श्वास दुस्नावल ठुक्न सत्यमोहन जोइस जो नेपाल भाषा नापा मिटो मिटो नेपाल भाषा छिठी सपु चुया नेपाल माइटा छायदल नेपाल भाषा या टटरंग साहित्य संस्था नापा यक्को सपु दयावल अजाउ संस्था चुना नेपाल भाषा सेवा यानादल फय क्रम नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रस्थानीय सदस्य सचिव ज्यादल थुब्लेन वेक मेपिन सठै नेपाल भाषा लोमंका मडी उब्लेन नेपाल भाषा सपु पिहा वया चुन बैदिबा नेडन लिपा कवि बर्मबि साइगो वइटा है आना वइटा है वो किन नेम होपो आदि व चापिया व सफु ख जागिर नापा सफु मरियाका नाप्सिया इलन लाइगुला जुया जुल टुटा वेकै प्रज्ञा प्रस्थान नापा सफु मर्यावा चोस पस नापा हान क्वाटको सपु डाउन टुब्ले न नेपाल भाषा निम्ति माक्को ग्वाले नाचुना दिबले श्री पाँच सरकार वेकै त चीन छया बिल वेकै त चीन छया नेपालले चुना नेपाल भाषा सेवा याग मोको टोपिसा नेपाल भाषा निम्ति फिए जुगदो छा रास वेक चीन छया नेपाल माय सपुट अर्निकै बारे नेपालले चुना सिक मफैको यक्को ख अन सिका ल्या चला ल्या चाबले स्वेत चैति जुना चला टुटा वेक चीन लिया झा ढुङ्का नाप्सिया न ल्याम ज्यावगो सिडो ठगो कर्तव्य ठुमा ल्याम एके गयक जोश जागन दै उली जोश वेक एक न जी उब्ले निसे खना चुनको दो वेकल ठग ल्याम जोश त छेल्ट लोक साहित्य परिषद नि सुनाजल तो परिषद नि सुनान से वेक जा छौ छौ जना पिज्या चंगो दो पिने खण्डको जमध्ये तो परिषद नि सुन ढुङ्का कर्णाकर बैद पाखे कर्णाकर सिरपा मूर्तिमान साकिए छेज पिन पाखे मूर्तिमान सिरपा पियावलसा पण्डित हेमराज साके पाखे हेमराज हपा व सिरपा न पियावल ठटिया हान ठोक्सी न वे परिसर न सुयगु याना न्यु नुगु सिरपा न घोषणा जुइ टंगु दो ओके छम टाटा सगो टय ईश्वरमान प्रदान खसा मेम पुचिया विष्णुमान श्रेष्ठ ख ठुक्ट ठडक्को ठगो भाषा इम्ते छु यामा रहेको भावना डुपिङके ख्वा डुप्न छका इनाप यामा छुन छु टरुङ ज्याजु रहेको ठछौ क्वाटोको डसी ख ठटिया जोसिजे मोटो न्याना कथा साउ मनी हर्ष जोटिया त छिगो भाषा निम्ते छु याना डिमल टका इनाप यामा साउ जु चित्तर सिरपाया निसुना दिउ ख वेकल छौ ज्याजुले ने काट्ल चराहरु पनि यता र उता उडेर कराइराखेको यताउति हुन्छ कहीँ कहीँ आवाजहरू पनि आयो हार यस्तो के आवाज पनि आइरहेको छ के हो कसरी बुझ्नै नसकिने ठुक्न सत्यमोहन जोश जो बैसन ने न्यारे ज्याठा जुसा पट्ठाम ल्यामियाके गुली जोश जागरण दै उली जोश जागरण जना ठाउँ नेपाल भाषा खेले वेक भयाज व्या चुना दिगुदो वेकै ठजाउया पलाट लुमका वेक या ने न्यारे बुनी लस्ता छौ ज्याजो याना
हन्ट पञ्जित हेमराज साकी अडिसा छौ समिति डेको ख उले डिसेम्बर च्या वापस बना ठन ठचुसु चोयगो ख वकै पुंगु खमखो ठम टिकचा वटा गुलिखण्डु ख उले जको चोयगो जुल